We. Aya, undungi. Kini getumi kingi. Undungi yu uileta usu wambe. Nisi aume by the way ila wona enokete. Wabinda mwe ni ma pretend ya. Maikwenda okonya kana ko yawe yani ko. Mikwenda okonya ko yawe yani ko ku stress. Mambosi mena mathina. Deadline sibo. Yes. Na niwe nenda na report. Kwanza ambosomo watakana. Ni wasome wanaimana family. Ni wasome wa kwanza ndika mundu kana umegraduate university yumi to katika kila supervisor we utwe yani miaka yesu yombe wenasia na ile umwe we college ngi we high school na kama mundu na ende we mundu mena usomwa na kama mundu muka we somewa ne kama mundu muka kwa disha we ningubuta I will do this na we wako ndio na security na after maundu asu on the we no kamusie you don't want to show your wife kana we na chao na stress nondo na mwaka mwe mama na mathina ma mume mo matume ya mathina za form of weapon za kweli ya maili mama imeona ndio hiyo leo buto yes ya we mutuluwe kikiela kuwa mundu ndio tutanenga wa promotion kikiela kuwa mundu bio wale hao soma nesanga yake talange anana umutinda imwe mundu mathona bako nena abuthiwa na mabindamu uwithia wetha mundu mukano soma ngete kwewe kwe mundu ume ai mwito ana no wesi mundu avikite form 4 when wikite college na wona kawila na wa manda manjama moto anjama thithe kata za kwenda lakini yuma twana wako tumia kutweka ndana asoma tamunzi wa ikata wo mubwa ute acknowledge kana njama thine zi survive kamwa kwito jamaa mwa kwito wasio batwa mwalimu wa secondary high school by pen naende aka jamaa tita kai yani nesa lakini nota koka musometheche na koka we wathela akwato we museo somethia muka yes oh my god na yumuka sautetheka andikwa oh my god na andikwa indi yuka jamaa ka we wathela wako ndumukosu amistreeti ye kameni kau hakati wangu azisweta kalai kabwe maza janunu ninye neta embeza mbingi ninye mundume wa musio ngendadi we yani eza kukea we wethe kekiata eve jamaa usua boye but it went on until disiju kwesie kwe kwara kindu chalo mukana kwa dhuka jamaa ose yaindi atweka mwene musi yes. I have another story na nasomia thanguni ni jamaa wekita nesa form 4 aina unfortunately nda kwata opportunity ya kuthi university either because of money kana itumio ingi na yuba ilie akomana na ngao civili otake na we nondo ni wesi okwata ni omaundo na tupesa ama twa sukulu toze the degree ayeka masters jamani isio nile siku cha koko mwitu akwata degree kwata masters na la wakati ya masters imagine you ambeo muya ningumeno thinaku practice yawe yani ndo somete ninyi na kuzamga kwa endwa out ando ma company matwa out mama thasi aimwenye ndikwa ndo thinaku nundwe twathiba mama na ubiketo form 4 ni mombuthia maindeka Again, mundu mosu in a way akitake positive. You see what he did? Asyoka sukulu. Eka degree. Mesia miaka itatu miaka ina mina degree o mama imubuthia okila kithemba. You see andu ame matenda mutani sio nondo pesiana. Ani batonekana ake alelo thi university ni kuthabadha na musiai wikata. Mutoa na kende kwenda kwa absent kwa mwana wake so au misia mbuthia nanzo noko eka degree abita first class honors wa hizo koma mana na ongeleka masters mukane wese saizi mukane ni sawa mukane mwende usoma
lakini nala maisha mai mbese cia muka ni cia muka lakini mbese cia mume no sito so umundume elea muno eima muno we na athukuma eso okwatela masters na indi muthina wa graduation akulia mukai ni bethe wa pe bandu muthi ni kendo muthi ni thi wepo ngune ni wimini ata mbona nuwa wanda basi akwe kondo ndautwa nondo tisomete yungi na masters wala yunda thiniba ende ya mwana ku page ndi esomethie we na kwa ya kwa ningo esomethia iba bikwa bweza kuthe yuno manengana naenda ya so nibabikawa ukeza kwethia mundu muka bandu ba encourage mundu me you can do it umisia we are together mukulia ona you we wabala entry point ya yani ndo anengwa promotion we leo manda we abandu banginike na ume mayendete omeko madenda lack of appreciation isu ni ndoni isu ni madenda lack of appreciation na uona mundu ume yu ambia kwinuka emusele nondo ena nana ninge waonokia kuya numba ninge waonokia nondo ebikamusie mundu mukamugulie uma ola we yani na mundu mukando okulia uya utona koneka ba ekito mwe amanda uya ungi besa ini nini ndio mutethesa kumanda uya weba usu thank you so awome madhiwa mabuthika muno maithinika muno maikula what shall we do and so aingi wanatulia wananyamaza ni kama hawako neso kwa amozi mama ayusumbika ayi mabinda mo wona mundu me aume mathenda kwiyuwa ni mundu asu I work so much but this work that I'm doing is not enough for my father's family no one it is not enough na mama ndekwenda kuita kwoko amukwate kwoko nikenda wese kwithia on then ni ma build home let me tell you something I've noticed about women ni masomete ni begete ke masomete wa andigitata andigite mundu ni somethia na India eka uthikaniwe na kisoma wanakotwele kwa shindwa nondo ndio ku threaten ko wamo but listen lakini sasa tufunguke umunde tufunguke leo nuisi yasindu si andu moma wa momisi wethe kindu chi yani onano uwe story ya mundu ungekwa ya utatie muno kaseke kaniye nekiu ni kona nona so wacha watu wafunguke do you know kuyaka omasomete na ende yuma twana ayukulia yuwe mundu meta no thoko mata ku no somete otaku onzo maisomete kulia lakini bado no expect mundu me amusubie no expect mundu me amambembesa okay amusubie yani bado kihali katilikoni onakauni independent woman maetembesa sio meyebume sani metiklani palamento thi ona yu pe aka mena mbesa nzio niko expect makueta ma princess ndio ukulia hii mume mo nsituo tamu wakutwawa jamani hivi nabo yani bandu boka tukwatiania nikidatu ekikenesa tuje koko twasie hii within 2 years nito wakalo kamulunda kaito within 2 years nito wakamumba yito mundu mka expect mundu ume amambe ake lakini you on that one reverend nula waile otulo muti taile kuika hata nika nai twasie within 2 years nitukwikona nona kana tukekona nona ibinda nula waile otulo mutibo ninye naile kwa kuya musewa kwa yenu waile ombia kana twaile mundu la waile otulo muti nula wa matwanithisi ela matwani na lusi mundu ile kwa matabisi tene my friend we are in this together yunene alama tahatwana na lusi ingi maikwa ingi byo no peke ndoketa wa hypergamy sasa hypergamy ni chao kione kaadela mundu moka uthukuma kanota thukuma aka nimenda kutuma ndo na kutwawa nando meyulango kwimo socio economically this is around the world kwa mundu moka ato elewe what is happening
athikalanya na mundu makwata musala undu umwe akamwemeke kuthia kingi no kona yenda o monkey branch imando mundu ume ungi wimbesa na wisindu nyingi na ibuthi ula wake kana ile twawa kenda sekenda she's always available oyetele mundu ukaumela wimbesa ina mbesa na mundu mkotho kumana kwanza no kwata hundreds of thousands lakini nde kwenda useto na mundu mato no kwati yani nondo kilikoni chake onaka asia I am feminist and I'm free and independent empowered woman aikindu bado etele akuwe mundu tokindo diality bado no etele akuwe mundu ina maandiko ni maandiko no mbona mwasia you are independent mbona mwasia you are empowered yes we are lakini of course mutwano neyu mutwano utani wa mutwano ni mundu muka atritiwe ni muume mundu mwaze ya mundu ume no ngingo kwani mundu no kwani mundu ndatani ya mutwano ndatani ya ayatana chao na baba stress Biblia ati ili tuenibie inaza tungembesa undume wako inibia niko mutwa ya musala my husband this is my musala ni mugwiwa sema amen sema amen how many do that by the way wenda edwe mutwe wako etikila nako kusubmit sio ndesi yako ona musala lakini ndio to make us equal twelo mata atoka mea you need to have a plan for both of yourselves. Nasikia? You need to have a plan for both of yourselves. See, both of you are working. So ask yourselves, where are we headed? Na yula mundu tuenda kwaka musiwe. Unless we mundu wibite longi. Exactly. Kwa zenikale tobao uo nibindangiti. Ende na usisi ya maundu. Mandiko mange imeasia Kisungu measia come confess your sins to one another. Teto Yesu confess kwa kithiomo ohu kitumika cha matukwa ni kwasia tuthambalanile this is what tumilanile this is what I have this is what you have so where do we go ana couples tayula tendo twana zelo bikabo kasia let us confess our sins, our wealth, our strengths to one another na tuikulania where we want to go. But ni a great shame that we with it a strong independent woman na bado wenda mweme akuwie kila kindu na watacho